راستیا مزگینی ده مزن بون. جبو کو ام جبر هنکرنن چاوت جراستی دور نکفن دوی ام هین زیده تر ده پیامای خوده یا خلاصی و پیروزی ده بن. داما کو ام دوی رگزه ده دیگین رزگاری بکارتینن مبستاوی ازمونا خلاص بونه یا کو ام دستینن داما کو ام لپی عیسی مسیح تچن. مبست باوری آمن به عیسی و سرپیهاتیا رادستیه یا کو او ده انجام آمرن و وجین خدا ده دمه. داما کو ام پیوا پیروز کرنه بکارتینن ام بحثا تشتن کو ده جیان آمده ده قومه داما کو ام لسرپیهاتیا خاص پارتن خدان یا رزگاریه. دوی ده جیان آمده وکی خریستیان چه ده قومه داما کو ام تینه کو هستن کو ببن مینا صورت عیسی مسیح. و او اراده خدان جبو میا. جبر کو اگر ام نگوهرن تا کو جیانا هر کو ده چه زیده تر ببه مینا صورت عیسی مسیح بگمان ام دخوازن ویا کامل ده نماشن. ده چارچوبه یا لیکولینا میال سر کولیسی ده امه بالا خوابدن کو پاولوس راستیا مسیح دیار کر. اف وصفه عجیب خودتی مسیح و خزایا راستینه. پاولوس دلگرانی یا جی آنی زمان کوهن خریستیان کولیسی ین لکولیسی دجین و اندام دیره کولیسی ده در حق باوری خو یا عیسی و تگشتنا جوهراوی یا راستین ده ورن خواباندن و تبلیه ببن. پاولوس خمگینی خو دینه زمان هر چند او بر قد نچوبو کولیسی لوی ترسخا جوان را گود که اموه بشه کولیسی دو یک سی بخوینن. جبر از دخوازم هون بزانبن دوی جبو و اف هبوک بالکشن. نرین آوا جبو و هبوکه چیه؟ پاولوس دبیجه دیگوشینک مزن دیدم و تجاری صدام آوه دیره نکره بو. لی جبو وی او وک خوشک و براین وی دی عیسی مسیح دابون. باشه بردوام دیگه جبو للاودیکیای نه و جبوین تجاری وجه من ندیدنه. حتی که ام فهم بکن چما لاودیکیای آنی زمان. جبو که پیشی لحرما کجره سی باجار دهاتن کوتن فهم بکن و وکی ریک کجمره ببه آلیکار که ام مجاری فهم بکن ام دیکارن لنخشه بنیرن. لور ام باجارن کوده پرتوکا پیخاما یوحنا ده هاتن بحث کرن ببینن. لگر ام بهتر بر روشلات و بچن ام سی باجاران دبینن. کولیسی، لاودیکیا، هیراپولیس. اف هر سی باجار جه 5 حتی 10 کیلومتریان زیده تر جهف ندورن. گاوا پاولوس لور بحثا کسین للاودیکیا دیگه او ترسا خاجه باور مردان را دود بیجه. و اف دیواتایا کو براستی لوان هر سی باجاران باورمند هبون. جبر کو او باجارن پر نیزیکن. دیاره کو گلک جوان وان جهن پر خوش ناستیکن. پاولوس دوی باجاره ده لسر باورمندان دترسیا. جبر ویا که کولیسی دو یک سی ده دبیجه دا کو بلا دل وان مترسیه ببینن و تا تشویقه. بلا دحس کرن ده ببین یک. یعنی بلا بگیهجن همو دولمندیا اولاداریا هین کرنه دایه و راز خود مسیحه. و تایوان پیوان حسانه که راز خود مسیحه. که همو خزینه انزانیاری و زانین تیده و شارتیه ناس بکن. دما که منوان پیوان دخاند و لسر و تایوه پاولوس دوی بشه بحث وان دکر دفکرم. من دعای پاولوس جبو دیره افسه آنی بیرا من دا کوی دعا کر و به باوری پیوا مسیح دناوا مده به دولمندی بمینه افته واتای کو باوری زخمه و ناچه افته واتای کو مسیح به هیپوستات روح پیروز دناوا مده رود نه اود به روح پیروز و به باوری و راستیه ام هزا کو جبو مسیح بجین دستینه. جبو کو بهتر و بهتر ببن مینا مسیح پاولوس خمو ترسن خوا نابیجه. لینها او
هشیاریه که دده بالا خو بدنه ده کولیسی 2:8-11 چه دبیجه خو بپارێزن بلا تو کەس بگوتنên vala û xapînû bi felsefeya xwe ne li Mesîh li kevneşûpiya mirovan û seretayên bingehê dinê spartî ya talan nekin. Pawulos dest bi nasandina Mesîh dike û niha ew mirovên ku dikarin mirovên dêrê bixapînin û wan ji nasîna Mesîh û rastiya Mesîh dûr bixin vedibêje. Ji ber ku hemû tijîbûna Xwedayî bi bedenî dûî de ye. Wî ev wate di paragrafek berê ya li ser xwezaya Mesîh de diyar kiribû. Bala xwe bidinê carekê din bixwînin. Ji ber ku hemû tijîbûna Xwedayî bi bedenî dûî de ye. Ev tişt çawa tê kirin. Bêguman bi rihê Xwedê. Li vir em wêneyek ecêb sêtik Xwedê Bav, Xwedê Law, Xwedê Ruhê Pîroz e. Ji ber ku hemû tijîbûna Xwedayî bi bedenî dûî de ye, serê her rêber û serweriyê ew e û hîn jî dûî de gihîştin tijîbûnê. We di sunneta Mesîh de bi xwe kirina bedena goşt bi sunneta ku bi dest ve nayê çêkirin hûn dûî de hatin sunnetkirin. Li vir Pawulos kilîtekê dide me ku em fam bikin ka ev bawermendên mayî kî ne. Kesên ku têgeha sunnetbûnê ji bo wan girîng û bingehî ne kî ne? Bêguman ev tê wateya ku mirovên di nav serokên cihoyan de yên ku Îsa wekî Mesîhê sôzdar red kirin, rastiya cewherê wî red kirin. û Pawulos di her cihê ku serdana wî kir, di rêwîtiya xwe de rastî vê pirsgirêkê hat. Ne tenê di xebata xwe ya mizgîniyê de, di heman demê de hewildanên xwe yên keştiyê de ji bo avakirina bawermendan. Van mamosteyên derewîn diketin nav mirovan û bi hînkirînên xwe tevahiya civaka hildiweşînin û dixwastin mirovan îqna bikin ku Îsa ne Mesîhê sôzdayî ye. û gotinên Pawulos ên li ser Îsa û rastiya wî ne rast in. Ger ev kilît be, lê kilîtên din jî hene û ji wan re kilîtên zêde dibêjim. Kolîsî 2:16-18 Bo vê sedemê bila tu kes di derheqê xwarin û vexwarin li vir mifteyek li pêşiya me heye ku bi hînkirinê peyama kevin ve girêdayî ye. An meha nû an jî roja sebtê de we daraz neke. Ev hemû mifteyên ku ji me re mamosteyên derewîn di nava civata cihoyan de eşkere dikene. Vana siya tiştên ku dê were ne lêbelê ya esil di Mesîh de ye. Ya ku Pawulos li vir dike karanîna zimanê mecazî ye. Zimanekî felsefî ku mirovên wê serdemê li ser wateya siyê fam kirin. Eflatûn ji bo îfadekirina heqîqetê an got tiştekî ku heqîqetê îşaret dike ev peyv kar anîye. Ya ku Pawulos dixwaze bêje ev e. Peyama kevin bi şiklekî an jî bi yek din ew siya agahiyên rastiyê ye. Wê ji me re paşê cewhera vê rastiya ku bi rastî hatiye eşkere bike û ew jî ya ku peyxemberan li ser Îsa Mesîh pêşbînî kirine. Kolîsî 2:16-18 Kilîtên zêde Bila tu kesên di dilnizmiya sexte û perestina milîketan de di ber xwe de didin, yên li ser xewnên xwe dîtiye disekine û bi ramanên ezîtiyê xweza ve li cihê vala quretiyê dikin û yên nikarin xwe bi serî ve bigirin û bêyî xelata we nahêlin. Em li vir referansên felsefeya pagan jî dibînin. Tê wateya ku ew xwedî bandorek hevdem e. Di vê wateyê de ku serokên cihoyan yên dêran wêran dikirin. û dersên nerast derbarê Îsa Mesîh didan. Ew ji şîroveyên wan ên pirtûkên peyama kevin bi bandor nebûn. Lê ew di heman demê de ji cîhana pûtperest a li dora wan bandor bûn. Li gorî metna ku em dixwînin di nav bandorên pagan de ramana pêşketî
آستکدمی آن دلنزمی هیا. دور ده معنی نفس بچوکیه او کو مروف دما جیانه که به پار بجی پیروز دبن. ده همان دمه ده عبادت فرشتهان جی هیا. هونه ببینن که همو هینکرن چاوت ین بو صدام خمگینی پاولوس به شکلکی سرکه جسروکن جهویان دهاتن. جبر ویکه او لسر هر کسی دکو دخوازه چه گریارن برامانن پوچ دبیجه. کولیسی 2:16-18 برامانن ازیتی خوزاوه لجه والا خوراتیه دکن. لور پاولوس براستی بحثا گوتنک به زمان لاتینی دکه. هشیاری دسته کسین که هشیار دکن ده جکه که. پاولوس به حسانی دبیجه بله دباکو پرسکره که مدرسی لباوه تنبه یعنی دوان هر سه باجاران آنجی سه دیران لعف هنکرین دراو دهن جهندن ده پیمان نو ده بلاف دبن. لبلا هایا و جگوتنین لاتینی هبن. هکه هند خازن دتشتک ده بریا کوچه ببه هند کارن خو آماده بکن کرو برو ببن. گر اف مدرسین پاولوس بن ام هرم پرسا جبو رامان و برفسفتانه. لجیانا لدورا ما و دیرن ما ین ایروین ده چه باندور و میل هنه کو راستین مزگینی ده ناف خریستیانین باورمندن انجیل ده جی خرادی کن. ده فکرم کو ده جیهانا کو جخوده و دور ین لدورا ما امی ببینن. ده چاندا کو جعالیه جیهانی و هاتیه فرز کرن تشتن کو بره هبون نها راستینا هسپاندن. بگومان مزگینیش خواه لسر وانتشتان گود کو اوه ببن. ام و به طایبتی ده نرخن اخلاقی ده دبینن. و نه تنه ده جواکان به طایبت لید ده همو جیهانین ده دبینن. مینام بجارن گریدای جنس با شبر کو خده تیکیلیا زایندی پیروز کریه و ده چارچوبه زواج ده وکه دیاری پیشکشی جن و میر کریه. دور کتنه که مزن چه بویه. جن و میر به پیروزی زواج و گریدایینه. تنه به وی گوهارتنا روشه و باندور ویل سر جیهانا ما یا ایرو بفکرن. جه ماتریزم باندورا گدن هیا. لی امی رامانین بلافکری ده جواکن اولی ده جی ببینن. دخوازم جه را ببیجم رلاتیوز کو دبیجه کو تشتک به ناوه حقیقتا مطلق تنایه. اف ده جیهانا مادی ده راسته. لی اف تیگین ده ناوه جواک اولی ده درکت. وان دست بگوتنه کر که نه راستیک مطلق و نه جی مافک مطلق هیا. یعنی مافه تا هیا که لگوری تایا و مافه من هیا که لگوری منه و ام دکارن لحف نکن لجوداهی نه پرسکره که جبر که به هر آوایی مافک مطلق تنایه. یا راستین لگوری من دبکو راست به. یا راستین لگوری تا دبکو راست به. حتی که ما شهف نکر جی او و تشتی که ام جب فلسفه یا رازی که هینن پرسکره که او اف پرسکره که هری گرانه. او که ام گوتنن ایسا ین که وی گوت رد بکن ری راستی و جیان ازم. جبلی من تو کس نکاره وره با باف. جبر وی که بلا امر گزا جبو جیانا ما یا گیانی دبالا مدبه. راستی مزگینی ده مزنبون. جبو که ام جبر کرنن چاوت او راستی دور نکفن دوی ام هین زیده تر ده پیاما خوده یا خلاصی او پیروزی دبن. رگزا جیانا ما یا گیانی.